Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak, aku sehat ki. Kenapa udah kasih lancar usahaku? Kalau moi, buka mablu jas jus. Ai pop ais rasa durian, ai jas jus rasa jeruk, rasa jambu, strawberry. Oh sebai, aku mau malam mon roko tu. Nem tiga tu blender ya, panggil ya sereni na romo kat matu na terpanggil dia buka ti blender itu. Ini masur rumah pamultanya subuh ngoto nasur lek cuma aku udah pura-purana. Weh be seba mana nak tutu hati menukong ka di pau baka dulu mana ko deka dia double upakro seba. Awe seba agis mara pakro kalu kon retuk ko mo tiwi he kakak ko lamap putra. Juga kursi perwak di seliul. Ini seru mati kro sebita. Mereka ke tenda kro di seliur sana mana nang ke tenda kro do. Iga mate. Weh, samsian imbe. Tegerin nang aku ketemu ke balu-balu petato ke tu samsian. Ye! Mas sekali sompang apa sekerak-kerak ke tu. Aring nang ngomong ke kurlapya di boko he. Materi bawah sencabo pangaji. Ada dua laken nana penapi aman kan raro do alirin nalo ke kandan sepina tewede. Timun na yakong kanapa. De memang gai ko pong samsani. Mana karing nang aku kurma pelor boko bisa umak tanam ya tudu. Tapi pidaka jolo kalau ngapa tetongan ku tu paring nang aku ko tudu. Tulu ku agak aku taje ka. Iko mak tu seba. Muda-dua aku samsiani. Taje ka. Pasamsiani, ada kain pangi sompak. Igo maka to ambil das pangaji, maka das sudah doang ilakai nama makair ngenengan nama peng luk di boko. Lu ndak malu wes ba. Menurut tudak ke tu. Ya mati antar wasuro ye. Papa samsiani. Ada rumah bisnis. Idil naburu kang. Tong gapur purana surona. Mas suruh tutu. Apa mula milik metana satu makoko kok dia dilari di dapur purana suruh ki Ya mako ke samsani onco de melo bokrak tendamu ye dulu si somana ni. Luak mata konjak si Pak na haji ye, penung kana bawa pole haji, luak pole konjak atina. sen sebawa ni bang di Pak samsiani. Keren salak kaji bulu-bulu ni jene ka kesi. Samsani. Jangan tamak haji ko samsani. Olo iku na dega ketobak-tobak mu keturu. Ya boleh muka toba. Jumaan ku maka tu seba makono ko tudu. Maka sinsoban pak muda mu tu samsiani ko tudu. Samsani mu to pangandre ko iko. De matu ka pungpong ni ko aji. De tenge di tamabu ki usah ada anak pungateng haman. Maka dia pungpong ko iko di madem pribadaka cewek itu bola aku baru rendi bola aku papar bar warna tendamu. Iya, tapi detan maka pak aku matu dikai ye. Namun tanam tu mapia mana nungku lari boko pokoknya ya dewela misal onco de matu anu mu bongkra anu lu sinsoman pak ko merusi so ke capru mu iko pe usin somana to. Aji, ajan musim sebalu-balu ku utanggupi pop es musos so ware bawa ku gratis sampai tidak musim sebalu-balu ku. Masuk piko boleh kak dia mereka gratis jas jus nuna. Iya, ware ko gratis so sampai tidak musim so. Iya. Jadi usin di. Bisa nak boleh. Ya dampung akak penutuni ulisin suanu. Jadi sosu mendek kacina boleh dari mereka tu jas jus ni. Iya, gratis so palisun rak sin so. Ya bang Haji mbak dipuji pelai saga ide. Pada di bawah jas jus di sego kati muta. Nap den di loma senso. Kasih sebut apa? Ya seba aman nak ndok.
Apa aku selalu kumpul siso ikut timun siso. Nanti kapan ngaji? Ablu ku timun anak ikon kena pokok rodo. Aku pokok dia juga pengadar ku kecilnya ya. Kami aku pokok tak anak cuma tutu urusuk bangku manuk kali mana urusuk. Ayo mana nak tutu. Masuk macam lo kaku deh. Karena jamal yang nyerah tutu manuk na urusuk kasih na tobat kamu teruan yang lagi. Ngaruh kan kita manuk eliu acing hari ngandre. Napa bedanya di sama saparang ngandre? Age manuk bangkok manuk kali sama harus urus iya deh lebih ke dia kayak pakai pak mana nak sosok mana nak di motor kakak campai kak enak cek itu tuh kak aku di telok tuh kita coba biar bana tuh nih mana cenir selapak na boleh tuh mangari biasa wenir tuh jamu macen di kapungan nah di rumah tapi mana di kampung kono makun re gimana nak lupa kan susah deh betul ikut 5 meto kebanyakan di ruang Di, dilepas pa Salma. Kasi pa. Magir sih bah. Dilepas pa Salma pa sonsong. Lo mau tuh dilepas pak mau tuh juga makun rero. Be, pasan siya ning be no. Memang tuh. Tapos sa din na kadadoro. Naloon tandanya selalu kilo kumabalo barang. Hero ni dolo yung sisa ini. Kay mo rito map kanya ulo kanya mawi. Nalo kilo kumabalo barang. Ang tandanya so. Pulang bisa susun ni dolo. Kalau kilo kalau manis sih mabalo barang. Lo ko di singa di sompa. Tas di sompa ko di singa ide tongan di tanah aja yang cipo-cipo na teknik naman itu na. Aduh, pernah habis meneh. Tinggal menit mana memerah pipi. Timpa dulunya. Kapuputong kululuk ko eh. Wasubani ka pa daw lang kululuk ko na palo kumano. Mabulu barang. Pakapupasan din. Wasubani dolo. Untung-untung mo pala mo soy. Jadi magalok ng mano ki. Mga suang kaluluk ki. Yeah. Diyan mo bosi di pa. Usala ko na mo bosi di ka. Mga puma nang kapangan we kaw-kawin na. Pero kadalo ko mabalo barang, jangan sampai na jamu indra na di sompa. Ako di singa di tanak kamaja. Di ka indra na gamin itu na. Di kanu aja. Ay apa sih tuh nggak sadar itu bener ku waktu lalu semana nak. Pertuan pediri, balu mau di pediri masuk fakroan itu kenapa semana nak? Saya tutu. Sonsosir hai sonsong ngure. Yo lebih beti. Mereka ada dulu lebih sonsong. Narti. Magay siguro gora lang ngure. Jangan siguro ka. Pada lebih ko. Waktu sedia pusiku. Romantika sih sebenarnya ku ya. Maga pala ya mo pidang kalau mati ka ko sila binemu. Jini amo pidang. Pamkir-kire ba kami nyita ko. Pura di pediri bini ku toh. Kalau pak ku biasa sih nih pak. Pertuan pediri itu kira makro pura di pediri. Nah ditalak tuh nih kira. Abia bani pa si kana mo to ko binemu. Iko ngure binemu meles mana na pengimpur to pa. Asan dari pada mati ku bini ku narti. Yang banyak waktu pak cantik no. Macam topo sapa doi, seksi topo. Ani abine ku ya cau kami itu bosaka. Iko to pa watun mo pa sema upuji ko. Nalaham pu bine, tapos salamam pu bine. Apa le? Biasa sih bini ku. Iya bian ni. Apa naman pa? Untuk ikut dulu Iya lo kena pa timay. Ya masih kak sedih. Enggak. Ani sengah mengi salma nama syai. Pade. Kepiro deh. Aku mah tampuk ka magni. Tanah bana aku mah tahu pak lo abi yang selama mata tampuk mah ya apa buat tingko. Ang keten itu adamu. Oh iya tanah bana lo kan belum baraf le. Terus kon ria. Lo kan lo dia aja di belang kota aku dia. Lo kalau kemana? Mursu menunggu bangkokku. Kamu terus Salma? Lepak Isi mana ko? Ah? Lepak kay song-song. Oh, dari nanti cocok song apa ketu sifat na tu. Lo ni macu le jari. Na lepak no. Dina kapawisinya mak.
Kalau mau pakai tutu kak lebih baik lisuk di tomato aku daripada mondok kak kue. Nasi sama toka deh sosokku. Oh, jam lisu Salma. Lisu pi ison-son luar itu bagena. Wih, coba kasih iya mak. Sosok ada sosokku lebih nabati-bati malu daripada benina kesina. Nyama apa katu dina, nyama apa katu dina. Lo kasih sige kordiolo, lima balu igere isam si Anna. Tapi jumpa aja Paso na tu ikok. Kami Ya kita. tu puang. Di mana-mana ke jenis song-song ya deh gak. Tututannya itu. Paling tamak mati mana Iko saya pak kalau mau aku masuk tapa masuk ko tu. Tanggup mana nasi. Ang balo samsa ni. Just juice. Ngita Mabala mo pabala kasi dito mo pawing matu tu. Dek, ngita. Weh, puangi ko sa bangka dewe mo jama. Atau gambaran kayak golok nah pas lalu aku pernah dia golok di songsong. Iku sebesar aku siya ko tu pali aku bungulu na tu bawin na di rumah dek. Suwe ko tu sang sering sampo ko tu. Yesu ko desa diga kana ko makan tu. Pasal matu aku jota. Awit ta isalma ye. Kung kana pau. Sirati bidi ta den rumah na tu dai sebe ko di gani mo makabo di semut puro ko na pak lakay no. Weh, timu na samsian kung kalau na pau. Anu ni katero Anu nga ni katero mo Pasal sini ada ya rasa jam bersih Iko magatos sa mamilaw. Ning ko mabalo iko mamali-mali di talo dito. Aku tuh sih ba ya hedin po sa do kada. Ade na ko pali aku bungulu no. Po pantasa di kakir kiri diol pang keman koe. Saga naman na te punya bola-bola niya samsani. Daun ni babu yo bang ni. Capan be dita makabusi dita balu ke dito jalo ko sompa. Usaha nanti. Ba may siya matoy tapi mabuntok ko ye. Mo dito beti-beti aja sompa. Lulaban dong ko na cair ko. Ni meda katokan sa di putera katoka sa ka tu. Tapi rasakan apa pesang salma. Rasa anu pop es magolo Ya aya mak gitarin na pre ketudu. Oke si silo tadi nih. Magatos ko iko narti. Dia melo paprepada no niya no. Isalma. Resa sa di paloki mani metuan pe si dita diolo mate mga tanah borongi ki. Pasal sini megalo ka pak pali tutuk bawang ni beluk-beluk Hei jangan mani ko narti amak ko no. Iya ko seba edacok pambek timun kong kana paudi. ya kan pasal sini aku wit mapa kestan te mengat si jamu si tak polena. Alina Tommy sih bapak idole murus yui. Sana nyo di kama tamu ketu salma purno ulula. Agalo mata silula ko ye para sa magolo mana pada puro minum. Pemain di studio na ya di. Pemain di papa nak diku. Samsani, mata aku cinampa aja ya tangerang cinampa aja. Hei wajah meme Cina iko pak mula balu tu napa nage si mindreng. Ayo Kak Salma. Ko na lisu. Mana kemade mana ko demo ajai pada pura ni minum min mara sa magolo de na mak kemaja. Di na waja ko barak ka linoy. Nule pambadenin ratu Mulut tuwe pinreng. Pak loi. Nasuro ki na di mga balu ki. Yang pemana ko na peleso do jam putarakang Hindi ni. mato na. Itu wa ke pasal sini tutu ni beluk-beluk tak bang keruki ma tutu. Ya iko kong kana pati bunus ba. Mabicara tutu. Sembe. Tak si maler yango. Punci-puncing. Harus mau punci-punci maku ke Pak we. Perakan mapa mula si tak sere. Ata ni sopa loy. Salah. Bembek lah dia ye. Di minasuk kaju ye. Tadi sewong. Agar lo tak isu na hai. Pasti bawa ku riang. Sebadau kilo ro bener di itu. Pada mabila parakang. Wangi. Ya cau tengah kasi ditutu tengah ku. Dia gagal cau kat lain gitu. Penuh tercapai ke cita-cita aku. Dapat 70 sel pintu geser ya. Ukenok baku cing. Tak tingkak nih kiri kanan tutup. Tahu. Sesekak dulu minungan pop ice. Pakai jancin samsiani. Setiap hari harus ada jatahnya Haji Sompa. Kamu harus samsiani kero. Oh kira itu dah. Demi gak tahu nama di mana nih ke Patawe kero. Samsiani. Iya. Air kok ngaji. Kadi boleh kadi daru Mari jakong ke jas jus mau ketu kosong. Aja sisa pipi laki pangaji pak ditengah gawal panglias toy isal mas bama to anak pole ditengah kemak kemaja. Ke samsiani. Ar maricak mo batela aku ke boleh ke mobil uli na sinso lolos sinso balu-balu. Mau lu pindah jancur tapi di melo perika gratis di mem gapung-pung mi ku samsiani.
Lebih kepada ko sejagur pupus tuh pang Pak lo nak sadi mu perlugi ko tu. Ya iku samseni mapa pakai tengah timu mulu atau tengah numu ko tu deteng mau kita ni ngadamu. Iku bawang. Ya semeramu. Dia plek pang ji. Kata aja nih bolo raki rasa gara sama golo Iya magolo putra kana ko perlu putra ka mana nak itu tagak. Jadi na pang ji Pak wasa mak kena kata aja di bahasa itu gratis na. Sama golo iya Pak capun kurma gitar ro. Popes rasa ma gitar ko na papur teng salma sabawa ma. Anu gati lu ada kaku Ada nih pang ji ta perlu plek sin soda Pak nomor amek kak he. Pate pun dolo samsen apa wa mangka ya kandoleku. Ai he kene pang ji tabe. Kok kene katu. Tapi non sin soda. Yang perlu ikut putra tajo. Gimana dulu Pak waktu itu dekat aku. Ini pang jipule tak biasa nama raja tobak moki gatu. Weh, mbak di menggapung pengemudi samsen ni. Po bani makna dia halala minum mamu ijer sembarang mu pokok tudu. Tobak mu agakku, dia menggapung pumi kok tudu. Dulu pa proja sus ko nona he. Sehat ko nak kandol ikut sandal cenyi ku dia di minum mamu samsian. He, pangaji. Degret nule papur he, tapi cedek pina papur siloloka, cemine ninu toni usak kecana. Liwak pa.